anjing beak. Duit beak di. Kenapa? Cuman segini. Kayak ada yang kurang. Atau Dan. Hampura Dan, telat. Dari mana saja kamu baru datang? Biasa Dan, ada urusan mendadak. Habis minum apa kamu? Biasa Dan, Buat apa? sekedar penghangat suasana. Bang Haji Rhoma Irama pernah berkata dalam lagunya, minuman keras, apapun jenismu, tak akan ku minum lagi dan tak akan ku teguk lagi walau setetes. Coba sekarang kamu yang nyanyiin. Minuman keras, Miras, apapun namamu, tak akan ku minum lagi dan tak akan ku teguk lagi walau setetes. setetes. Anjing. Jadi iyanya gerombolanan teh anu meresahkan masyarakat. Maksud kamu apa? Tong loba alasan. Urang nyaho marane komplotan anu sok meresahkan masyarakat. Tok aya nama ku aing ditarang tang hiji-hiji. Mane saha? Datang riuh. Wani-wani nangtang. Ayang teh bisa balik. Geus tong loba bacot. Maraju maneh.
Ya Allah, bensin aing salamat. Udang kaget, udang sia. Naon dan? Naon sia nyopet? Ente dan hilap. Diomongan. Nah, itu dompetnya dialungkeun. Ting si goblok teu tina dompetna ya bensinan. Nyokot bensin hungkul tina dompetna. Kita dompet aya duitan teh. Hah, teuing atuh kela. Hah. Wajib loba euy duit teh dikumahkeun ye. Aslinya loba eta, aslinya loba. Loba. Geus atuh lah ayo orang beukeun Padang. Wah, ayo atuh. Lumayan ubar ieu nyeri awak aduh ngalinu. Lapar rongko. Ayo. Anjing. Goblok. Ah. Action. Tahu dan. Bang, kali deh. Hiji, hitung action. Buat apa? Bang Haji Roma Irama pernah berkata dalam lagunya. Minuman keras apapun jenismu tak akan kuteguk lagi dan ku tak akan minum lagi. Minuman keras apapun jenismu tak akan kuteguk lagi dan ku tak akan minum. Tak akan kuteguk lagi walau minuman keras miras apapun jenismu tak akan ku minum lagi dan tak akan. Minuman keras Miras apapun namamu tak akan anjing naon sih? lanjut Tak akan naon sih? tak akan ku minum lagi. Tak akan ku minum lagi dan tak akan ku teguk lagi walau setetes anjing. Minuman keras Miras apapun namamu. Ah. Tak akan ku minum lagi dan tak akan ku teguk tak akan ku minum lagi dan tak akan ku tegup lagi walau setetes. Ajek. Geus tong loba bacot. Maraju maneh sok. Oke. Sok langsung. Najong tadi. Action. Apa urang? Telah. Ngetek. Cen. Woi. Tahan. Woi. Si anjing. Action. Aduh kan
Langsung Bu. Urang teh langsung ngajong. Hatur nuhun ka sadaya baraya anu tos satia ngabandungan ieu video anu teu rame, semoga makin seueul dan seueul. Salam nyaho, sampurasun.